Sudah menanti kehadiran Neng Baby. Boleh Neng Baby. Ada Bapak Kaur juga. Bapak Umi juga spesial. Pak Haji Dewan. Iya, Pak Haji memang spesial juga. Mangga Bos Elektronik. MGA Music. Ada Bos Aib gimana nih Bos Aib? Gunung Dur ditancaki, curang jeruk ditonjoki, lanang wadon padang luru, lati segara madu. Coba. Aku sidu aja Bos Palu. Bos CP Chandra. Ayo Bos CP Chandra Haji Angin aja. Manis segara madu, ribakal bisa ditiru, sebab langka ukurane, lalu galang kebandinge, gambarane, madu cinta, Miss Febri luar biasa. Bos JMP. Bos JMP. Bos Bos JMP. Sudah JMP. ada Bos Palu. Ada. Si paling enak. Bos JMP. Neng Bager. Asik. Pak Haji Amin. Haji Amin mangga ya. Dalan-dalan Pak Haji Amin. Pak Haji Amin mangga. Si Erninya. Pak Haji Amin. Haji Neng Amin. Bager. Dari Lagi belakang. terus. Si Dwi Ya. ada si paling enak. Si Neng paling Lucy. baik. Boleh Neng Lucy Mana Pak Rapisa. Haji? Aturan kanggo Bapak Haji Amin. Terima Pak kasih. Haji. Tos siji wae itu tenang di deui. Atur nuhun. Pak Haji Amin mah teu acan. Acan. Weh, weh. Apa syaratnya ya? Oke dong. Bos elektroniknya belum. Durung. Hoka, hoka. Ukuran. Pak Haji Hamim. Madu cinta pengantin luar biasa. Pengantin lanang, pengantin wadon. Pengantin lanang. Neng Baby. Polis wadon. Pak Haji Hamim. Pak Haji Hamim teu aja. Iya, mangga. Pengantin di seven heula atuh. Atur nuhun kanggo pengantin. Matur suwun. Bos JMP. Alah. Ahli warisnya juga mangga. Bos JMP. Bos elektronik teu aja. Bos JMP. Pak Umi teu aja ya. Sebatan Sadaya Bager. Iya. Belum siap mungkin ya Om ya. Sudah. Aku kok belum. Sudah siap semuanya. Aku kok belum. Iya. Jangan, jangan. DJ Arom. Lanjutkan. Bos JMP. Akhirnya durung. Akhirnya durung. Hei. Hei. Alah. Pak Haji Amin. Siapa lagi Bager? Bos CP Chandra. Belum. Bos SP aja. Gunung Dur ditancaki, curang jeruk ditonjoki, Serodong. lanang wadon padang luru, lati segara madu. Madu cinta manis luar biasa. Ya. Ayo, siapa lagi Neng Bager? Siapa lagi? DJ Ayo. Alam. Masih Bos banyak. elektronik belum ya Om? Belum. Ya bos elektronik Ayo. mangga. Luar Panggil biasa. semuanya Neng. Kanggo teman-teman aku Bos Aib gimana nih Bos Aib? Bos saya boleh. Luar biasa.
Bos SP. Aja teh.